Akiria mwena wa Embu Galgalo nioritie muingi wa gicugo giki kuhimbiria mutaratara wa kwandikithia Kenya wa NIIMS niguo kumahotithia kwamukira utungata wa thirikari. Ningelipenda kutoa mwito kwa wananchi wetu wa kaunti ya Embu washirikiane na sisi, na wakati shughuli itaanza rasmi wajitokeze ili wajiandikishe, kwa sababu ni kwa faida yao ndio serikali inagharamika na kufanya hii shughuli ili ifaulu. Abdulahi augite mutaratara urongoreirie gutigirira mukenya wothe niage na namba iri na uhoro wothe mweru na iri ritumikaga hingo ciothe ria arabatara utungata wa thirikari. Mtu ataandikishwa tu mara moja na kila mtu record zake itakuwa inajulikana, na wakati ukienda kwa huduma namba ya mtu fulani utajua mambo yake yote kwa mara moja. Akiriria uthiri wa dawa cia kulevya no koretwo wongererekete na njira nene gicigo-ini giki, Abdulahi nioritie muingi kuruthania wira hamwe na maabitha augitiri niguo gutigirira ciiko ici ni ciahuka kaimana. Nataka kutoa mwito kwa watu wetu wa Embu washirikiane na sisi ili tuhakikishe area yetu haitakuwa na zile pombe ambazo inawamaliza watu wetu kiafya, ama hata mara nyingine watoto wetu kupoteza maisha. Muingi wa gicugo giki ni ukenerire mutaratara uyu ukiuga ni gutithiriria hanene hari kwamukira utungata wa thirikari na njira ya raithi. Handũ-inĩ ha Kameme TV, niĩ njĩtagwo Ngugi wa Gatua.